السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد. Kwezi mafundi watu watukufu wa baba hatu wanasha hatu wana mawanzani kasida ila ya ambao alaika salatullahi thumma salamuhu ala ya rasulallahi anni mughram ila kasida wako iheza ku wa Sudan wa Sudani wa uweze kasida ila bahi janati andisa na kazani mtineni ya ukana banweze mbiyoriza nda upia ngaranzo mwiso mwema basi ngaromba wa Mwenyezi Mungu ho waswili Mwenyezi Mungu ya kera dinasi timambia ni ukana wakati wakwero hongela wao yodo wakati wako ukamfera ekamdu mwema wa ekamdu mwi Randijana randijo zinga mtololea omwiso wa hatu ngojoka uka mwiso hiri omlao hatu dina ni ngojoka uka owajoka uka ya bongo arona we rohoyo la wangu wajoka ukaje enge arijoka ufia mihono ni hawandu ngarijoka ufia barini ngarijoka ufia ndahu hizo haina mwanadamu Islamu ngebidi wazifikiri basi tieshelea au kwa kafa bil mauti mawida yo utosha mru ya hafa ukemsomo tieshelee bwana msudani woi wandu wajuha wende wamone sakaratul maut wakati Israeli ya mrenga we roho ya lo salle de réanimation zefia kezituhucha wandu bwana mjema mlahe wandu elengwa mlaha basi nguhezwe kaswida ele jingilo jema hana wala wahima hanafunga bo mbadi yao sisi roho ambasomea sini abo mumbadi ya dunga niniyo wala pa mpatele shahada yao basi yeye hakati gejuma uweza kaswida ala ya rasulallah anni ya mughrab je suis amoureux de toi ngamina hamu ngamina mahaba nao izo ndizo bwana uyakahamba basi yajana ngamtolelea muna ripe mwisomema haukanga bo warubo kokezero hogezila wao mimi koniti ishi ya mzima ya fera ya kawe roho ya kaulawa tishi ya mzime roha hewe ya kaulawa ya fera ya kayabo haizo watukufu mtujua itwa YouTube Sheikh Woi hakawone se kasida ya ambao ala ya rasulallah anni ya mughrami dobi katide mtume sallallahu alaihi wasallam ndo amure naye ni mwanzao yaweka mtume sallallahu alaihi wasallam abaqulu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yabona rimdunge ngamjuo kangabo duja la wanadamu wajuri rema she kamro hatso hisandro o alone zema ni kwatu yanshindo o alona o ana kwatu yanshindo kabati ndu yanshindo tabu ndufu abangisinga ranzao as-saada khaswatan fil akhirah wa fid dunya haukana dunia ino mnandogo mtiti ndema na ditsa wao ribaki ya rumwe haki ngabo ayazinji zione sawa ya ukana na Mwenyezi Mungu be dunia inumba ndogo titi inumba ndogo ya mafitse dunia abonge wandu na wale Mwenyezi Mungu wala darul akhiratu khair indemani yarilo pre eseda muzatu ngabo wandu usiku walola uyo waroha wenda rumwe jihad ngejize sisi na mangale bwana woi zindo mwisori wombele ya Mwenyezi Mungu ajalie ritifeke kartufa maisilamu wala tamutunna illa wa antum muslimun abonge yabo namwishilie Sheikh Woi ulo Londres au salle de réanimation roha hisange la wao sakaratul maut haisaha jangu mrengo roho basi oandungwa hatunjia na uheze kasida ya mtume sallallahu alaihi eleji na banaka ataka ushinda ta uheze mfia alafu andu wada za walangu hatungu mwangalia na abeze tiyo le simele sawa Mwenyezi Mungu amulia le jingurongo inu hamade de shahada lilamdu katolira bari ngwanzo ya pare ashhadu an la ilaha illa Allah sallallahu alaihi wasallam ukibwe chao ashe wakati roho isayo yalawe ulime wo kahama kilo majana maidi kutushira ta uto ulisange ujobe ashhadu hamamdu ya paralize utujwa taurongo wale mtu yatuka usome Qur'ani yatuka usoma yatuka ushira yatuka juma ukalizi na hizo pia bahuli meotere de hananga ndatu jofikiri kana kemba parele shahadabo mlakini yeye hapo mtuko renga mabani udinu salale
ganzo ulime ukejuma habeza kweli, ulime ukejuma astaghfiru, ulime ukejuma ufanya tasbih subhanallah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah ulime uwo upangihe chasilo tokana utojua kemdo wa modabo na mdo mduda we gari ukubali yo we wa kweli wewe chao gari ngamamini ukawe na abo mdo atoka wa modabo abange nari mushilie bado kabana ukadirekta inji sawa wanje yabo wandi sohamba ukanari azalar du samuo kabati tabu inde sha nafilisha amanzo ni hisenro basi hizi aya za Qur'ani ngabayamba ukana وقالوا لو كنا نسمع مسكين انgerika wishia au naqila ongerika na akili yaboda boya bidimba tuwe engemkana akili kamjajo dunga mndu utumnikani maji utushinda mnikani mwenje utushinda mnikani msomo utushinda mnikani mnono shana mwishilia Sheikh wa Iranzi Mwenyezi Mungu ajalie rihisendo wakati Israeli yajuka urengeze roho za hatu yazirenge hau khafif ritijwamba ukana ya laitani kuntu mahum au ya laitani kuntu turaba hizi aya hizo na masikini wanatukatanga roho wala na mwishilia Sheikh rahmatullahi alayhi ala maniengeze éclairage mwishie womrulo salle de réanimation eroho isangela wao wandu wende wamone ngamumwishia ukayede uombo edua bahe wandu obeshelea owasa washindwa ngotsumangalia jawe namne roho ila wao wenge Mwenyezi Mungu narjalie rise mwisomo imekamu wabenzi amin ya jalie ritifeke kartufa mazisilamu ya jalie rikemengoni mwa wandu waikaya watimizi emiadi wa irenga haruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kama nurirenge miadi Mwenyezi Mungu ajalie rishinde ritimisi na rishilie Sheikh Msudani wakati wakonge baina al-maut wal hayat haunge haruma sakaratul maut sawa wa mgali efami pia imzingiza suwa butada juu na mueleze kio tu awatu atio na mashini yabo bezimwende sawo wao mwangalia bwero hila wao samba hapo basi sangu fo sha brusquement hatso shinda nguwe shele basi ngaje ala wero salamu ala ya rasulullah amona uzeti yombwani ya tu wamu mwana ndo basi منو ثم سلامه على يا رسول الله إني مغرم walangu ngeharuma omtapalo wero hila wao shahaji hundu ngubesheleyo iqasida ila Allahumma rzuqna husnul khatima ngunaribe mwisomema sha ngarijuwao emalanzi no mshemezo ne zenroso za mwanadamu bokwero hongela wao Mwenyezi Mungu atumswaliti ele shahada hawangu na ubeshelea na utusifu mtume besendo yi na Sheikh Sharawi do wandu na ishia ya uko wakati zero za hauza kaula wa wakama kosia wakahama mtume hawajili shawa do ko Sheikh Sharawi wo hajua kanti akama gu
shawoi aisa presenti yeze fiasange ziisa mutapalo shamnyezi mwatu jaliwa orohoni gushindo nabo hata idha balagatil hulqum wakatero hitola hata ijoko banu ijoko fobo ulange mria kibuwe basi abo le Congo liko kaya hata weze la fudi shihada ele usome yasini ele wamba oitso imnyezi mwatu mbwele jingo beshele yone ndozo basi ngabo wabeshele yao ekondo angalia ngabo mangalia yao ngabo walone hamu ngabo watushindo beshele ngabo heza wambalie baada ngemfanya yao plaisir na mangale setu kabati ndo jopa tu ya do heze na mnai wala tantu amileke bala nguru ambuwa wandu alobala hatu wandu alobala katsuwa rambuwa abenge kauja banu lelo wafanyishiha ele bunjilio mituje etitirira ikazabanu oko wandu wakamsuje lelo wandu walona akili waishieze hutuba hawaishie marabiha keja lazimu wele haruma bunjilio la heserse tena hai watsende angena mlazimu ishie keka mjala para kila mlezani au mwala shile we matia msimwinji na maida inji aweke mnwe majakono kono ya hevo dukane divai ekezi akili gizo arumweze nyiwengwe ekezi itwa gizo jumwe mafuzi wabwa ibilahi ngamjwa mbakana banu kweli harumo ule mengu kamili aina mndu ufanyo meeting ufanyo bunjili yoyo hamba rifanya jau ngarito ufanya jau sha sigareti na majamna nasi wabia zeni ziata ebanu mufti sandaringe na muwa uhafu eka vinge na muwa uhafu mama disima ilomde eda vuro msumara no majakono kono yede ufasire Qur'ani lelo yede ufasire zihadithi lelo majakono kono wamsaidie hajangu wakauta directeur de campagne wakauta protoparoli eutona haya dobi uwo boko ina jambo ya begu jwaba dobi yoti bitsa uni yeto roshya hula amsaidie abage na mulinde bo Muhammad Ismaila dawe na msaidie enyida nyina Qur'ani da hubo msaidie dawe na Muhammad Ismaila mwanzo mjumdu fasilizo wako muri Qur'ani na siya washide no iwana atishi azali hamba funda Abdul Hakim ngawe yabo funda Abdul Hakim mbeni ukayabo Muhammad Ismaila na msaidie kwa fasirio Qur'ani kuja tu hawa iwanilia alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah do foma hahibu funda Abdul Hakim bo Dr. Abdul Hakim do foma hahibu Dr. Abdul Hakim era bejanono riulenze mhono sha uvunziha ranza riurengeri utaze cha uvunziha funda Abdul Haki gweshelezo fundi twahiri hamba gweshelezo woi alihaji ambao ebanu wewe bango tukaje urisome ayanda ibida wenawo mwangamize diaspora alihaji ngujua wa hibao ngujua wa firao ngujua wale wao ngujua wa rauhitwa edaba gusomwa alamtara yarirebe si diaspora o wakati wa sikiloni kaneti ami mongoni mo wandu wakausaidia o wakati wa he corona ngami harumo wararu wa mandu wasaidia komori eze maski eze produit eze ndongo za kaube komori ngami wa mandu wa bila wararu ateka yene baba bakabati tabu harumo wandu waziazali yake kafanya meeting hunu Faransa Paris yake karoholera ya lazimu hunu Faransa Paris yake kambe l'hôtel ya liyo hawa ambassade hunu Faransa Paris abanga miwamandu hawa bili hawa raru abanga botika jambe do mnyanya aundo mnyanya nduwo
ngembehe aje afanye bunjili afanye meeting jo wono mnyanya ujoka usiku azali yakafanya conference wono kanga borare li hazirewe ngabora twagazi ngabora re mwa matira kiravunzi ngabora re mwa lamanta akara bada si haudaye emanda hii sakaja unjili ya wakomori Faransa jona na waili au yaona na hawara ula ondo wenza shonga hula abari au yabali ya kujana hun abage karadibo Muhammad Ismaila eke ondo uvurum sumari wa uretse Qur'an ya Mwenyezi Mungu au ka Abu Sufyan haba in aqulu ma la a'lamu kenga mabwizo ntozi jua falaisa hunaka ajhalu minni kabati mjinga amadami wa in aqulu ma a'lamu kenga mabwizo ni jua falaisa hunaka a'lam minni ewe daona Qur'ani da ubo Muhammad Ismail edaga lezo romane zio za porno ze filmu za chikunori sina wao udozi fasiri neze poemu za bolieri na montes na wao urenti ngo za Qur'ani enge Qur'ani yobo wono waisoma ranzi rito wa mininiyo wono ali haji rito mwa minini izo yambao yafasiriyo daenda bofuta Abubakari yejuze Muhammad Ismail utajua lete kweja ukweli ngondo wado tesa shere Qur'ani ba hujazani mrohora basi urohora basi ewe daona Qur'ani da hubi bomba disipele wetoka yudo jimbo la dobi wala wado heza kofuli mide na Julio majimbo ya Roma na mide hatsi uvantara bari banu wena jiku na cinema ewe mana uto kawe mru wako eli utola mwa warungu ema jifira mene kabo mna mweza shonga yabo na mwishia ya kanzate zesheri Burhani Hamidu Burhani Hamidu njajo bila na nani ken hajana tejamba we yaka president de l'assemblée tejua fanya tuko dazivi wanu otipia shaka jawu mndu ya hafa kaja funga mndu kaja teza mndu sheri wenji kwamba we na adabu alafu wakanyeve yabo mtujwa la kakatila daubi harika bombi yaba kutwanga lo msomo yajwanga lo msomo dani mregeze mali yabo pia ngamchukuzi to kilaba nabo emafundi kwa tuli wakabati likoli kabati unono abongeka mhwabiyo ekenga mtezao bami binti na mtu nafasi emanalo banuni yeshio Mwenyezi Mungu mwanza mniwe ni feranti hali mwanza mnihule ngami banata lelo asibabu ya Mwenyezi Mungu ekemno vinyo ya hanyo ekemno lebange ebo msaidi ebo Muhammad Ismail na mseza adabu zanyu mrete Qur'ani ya Mwenyezi Mungu القرآن هو كتاب كلام الله الذي يقرأ المسلمون والمسلمات ليلا ونهارا إن يوكو ويدونغا إما نمتوكو هدابو مدونغا زنواجي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجول abungena mtawe mwende zanyu mretse Qur'an ekemwende na mtie bali azali ba yole ikombalia na habari emustadira kamtona wakati aturi amarda jannatu wa naimuha sa'dul lima yusalli wa yusallimu wa yubarak mrako fikir mustadiran ulimengo la wawe rohenge la wawe manyonga puhao yole utwandi sayu yo ta firao eba nyinga mko jamdabi banga mwana wa mdunga oni wa msutene oni haina mndu mweza akili wa SRC yaona uka wando wa SRC tukwa bidiambe netawe kamtuona fikiru kasi jokana bunjili yoni kana mndu hamado hii nikana mndu hamado kamtuona kwa ile mndu muwazali wangu wa makapuka ndo wazali abo tsoitsera ya tsoits abo tsoits na mndeleze hata utineleze ba mimezi izongorambi ene biujo kana kidambi ebanu ya dungu wazali banu kamina ideology nzima da mine mroi ngarisaidia wazali nono ene mrangalia wandu wasuteneo azali do wazulu do wanafiki de machui do wandu tuna irubi de malaba fare banu problema wa to lombe wandu malaba banu kudona mtu mwenzake yenga mazona behiti haya majakono wamsaidie na mwisheju akahamba wanu ezenchize da usoni na mtwagala Morisi tikanza ya kumbo Morisi ezenchize da usoni dezenchivoko emaraisi wabaki abo hata no basi na mode mangarie Kenya na mangarie Nairobi na mangarie Morisi wala majakono boya na tojo izu ambao kwa bwena mna hiyo
Gesi lo dada oni tiene la mrama doi awe ngeti karuma partition mrama doi ti jamba de trawe doi do la mnam jufumu udungo ukada ene wanabuzi wale mabuhu wanyanya juzi wanda wakomtsa emakuzen emaneve wa hajuzi wala umtsa de mabuhu noi wando ndasaidia wazali wakamtilo kanga mbergo ilo savapa ewe ideology ukanike da mina risaidie mruhiri ekatudoka oyani kwa maja kono basi yanwe yani kwa bange ya vure basi wando ndo wasaidia wa CRC majamvi majifiri mavushe mabuhu marindi dawanu tsawanu ewe imanadamu ulo na kidura zone bana ina hadinga mudona some mahakume njeni dunga mdu amadwe jazakallahu khairan ya ali waqalu rabbana inna ata'na sadatan ngwajuka bia mfami wao Mwenyezi Mungu yaukana inna ata'na bansi sirika usuive eze ordre sadatan wa huwa wakubaraana fa adalluna sawan walipoteza mimi toka udunga ze ordre za belu na ndo vita wan walipoteza basi Mwenyezi Mungu akamba kana waenjeze adhabu mjumwe adhabu hiyo adhabu fauka na adhabu abugebo chui la maja kono saidi ngodoambe Maurice ngodoambe Kenya ngodoambe jao ngeimani hunike ile abati mbi wandu wajobu njilioni pia kavati ya kaneshe toko ntingo juu ezi yankilize de vacances izi zitende no weji ranzima ha mfukare ezi yankiliza hauzende kezi jaja izo amam jomba ngo ya bango ndo yalo yendare ngwade bahara tale lo rasumon izo ezi yankiliza wandu wakabala sha wallahi kwa wandu wakarumali bujilo la mtuje leo kwa wandu wafikirio kechabidi wacharuma bujilo na ukaka mjone sa tamba projet shado kana wanozo tuzi changer ou kwa do changement président metulaba bali swali yafanya 2 ans basi yoga nzo mahaminji tiyo ke to changer haruma mahamitano tiyo ke to changer haruma mahakume yoga nzo mahamengo mine na mahamingo mitano haina ya njia harumwe pia ya shili ya njam tuje yabo haba hetal malandi ne divai basi aina zijo haba tabala kwa wenji wafwe mashishio wenji basi aliswali ya rumia maminga o wandu wadunga azali atamwabao ntiye keshanji aliswali yafanya maminga na mnambiye mahali swali yafanya aliswali yafanya 2 ans hata lelo babiri ma president wanga aliswali Ahmed Abdallah Johari Taki Dobi Azali Sambi Ikililu Firauna rudareje ikadobindi ma president wanu bese watimizi wanane basi ngaritsugo eshele aliswali wafanya maminga 2 ans basi 2 ans basi bon matui 2 ans na 3 mois bon matui azali afanya makubera misada rubwezi haida mru kuto ebaluko azali afanya a découvrir madina meja ina sikunguto kaza dina jirwaji asumani mndo hitwa asumani mmenya juma asumani ditodima asumani mkababa asumani msafiri asumani mjewiri asumani mfudhuli aida usiku kutotole wadina jirwaji haya narishi vumwe president mndo ajibo msaidie kwa Paris amavwenji masikini bana msona bia induka kama zoni mwereni tenu zablu ikatiru kwa pleta ila vale kama zote liko zabulu wezikazi we madina hanyo nga mazoe kazwe shetwani kamtina baza tiriko kama zote liko zabidi na mweba mjomore yani eba nuba si kamtina baza mitiri poazo vaya kaya sai amjomore aneze tiriko likazwe madina mtsele mrenge shetwani muikaza bo hari sasa zino zote liko zabule ekashini demba ilu mtoni yo de bile sasa inuka mini yo zinuka mini zo Eshinde shamakiani babiza tiriko na babiza magauni mwane wabeshwa mzani mdofai emtojo renge mruru hitwo wana hanyu aboti mabiani ya ukana diskuru yaho wandu wakabalale o tilaza wonti pia ya uka ezo tiza change pia yoga nzo mahaminji no mdato ulaba Faransa develop kwa develop dobi udungo fanya maha 20 mahamita mahakubita au mahamita basi geto shao mahamita basi geto shao mndu hafanya projet za kweli aliswali hii afanya mahamili aina mrurongo ngo tuamba mongoza aliswali hii azala fanya 15 aina mrurongo ngo tumtolea jina jirwaji ya oma ya rohoni
Libera soba utawa asuma ni msafiri, asuma ni mkababa, asuma ni mjewiri, asuma ni mrahito, asuma ni mwidi, asuma ni jitoziba, asuma ni mfuduli, asuma ni mmenya swala, asuma ni msafiri. Kabati usiku ya toka zote na jinwaji. Abunge ngabora isitoi wakobo ya hafa o wanrupia wakaumwezi za jimbo. O wanrupia wakaumwezi za majimbo era isiwe iwe ya hafa. Choi na mwishishi. Na mwishiye mtujoja mwa bakana wa banunga wanzo wanro kemendi wangamanzo erimnike eban wandisa projet da zipi bomsaidi wandisa projet da hivi wanza wanro wambewa bakana na muyimbe ba wano zontizo andele ya usoni anteze ndabo enda one bwana we angale bwana we choi oi kajafanya mahakumi na mitano kajafanya maya mengo na mengo wakasharia rema kafiri rema islamu pia wakaumwanza wazoke na mahada hivi kutuona haya boko ibania de namna hiyo mwana malikarani shabunga mtwele jimbo wanrua mmone raisi utoka anziwa singono bya zinao ngono bya zinao kudore macho bya jivi wao baeshe twani ya hatu adore me ko jada na wana wake aluka mruba uni mjufumu obo matwi ngono president bya ambilo jimbo jema ngejao na jimbo ashukuriyo wandu rema isilamu rema kafiri na la kafiri omwadilifu wandu pia wakaumanza ewa hatrate ma isilamu waudu atende wangamia kujambia makafiri ede banguzi no kutopa kode ya mambe ala sumu mtufumu ezila twabia dazi rengensi aturi ke mtufumu rengensi aturi ke mjika na mwone acte wanu jamba kan hawi ya maiti mwemera isioi pose tranquille ngena hamu ya hensi ya hai eka urongo ha adabu na stehi kabati ujufumu wono tui no ulaba wa henuhu sira rayadele alafu mjoka jamjamdo amba kana emruda abogeti kangana behidi anto ulaba bomsaidi udamba ukana izo chizo ndio usoni wandu watende chao aliswali ya rumia mahamili na mezimiraru wakomuripia hata lerungu wa mweshele yao ele tuilo girumenti 99 à 2002 2002 à 2006 2016 à 2018 et 2019 uja 2023 ngarenda 2024 kartina maji kartina mwenje kartina msomo kartina dongo tawe nzaho bomsaidie udamba riendo go utima hamisi enda rema maskini pia ngamwedo Tanzania yodabo yakana mwanadamu mwenza akili sawa upia wewe utota bunjilo ni hanyu uo mdia ni kwa mapesa mdu utota bunjilo da hanyu uo mdu yani kwa duja la mapesa uo mdia ni kwa duja la mapesa utawa haruwele za honu su da ine vice president wakanti yao so wile president wole emana ya ulo ya hafa dawe maadui yanu makafiri ya bonze yanu yakaudoka we ngwanzu yarengezensi ya hao sanyi ngarendoro turetei waba sare ngartuko ulo awe hivi enge ukana akili ujoka ulo awe shemana wanti wabu dawe kawe chui bwa sadi wabwa ede mana ulo ya boba ulo na jana ukaya akili yao yende vakansi uri hitwa nga umhara ngo abo haina ujwa milongo jofanya no iluba kiao wazadi bahita wa udohenda yabonga mwambio haina mndu wanzo yambe ukana mndu wanzo yambe ukana na mwone Samia Suluhu kajafanya ja habari shonga na mwone Samia Suluhu yulo president aba sabo do tilwa na miziki bala mwaone wajiswa chombe abonge mtijamdo wa Komori mwarede malaba mwanama mtukufu Amada Tropique le maire azone sa eriali
yarumishi halelo na abo kartina msomo kartina unono kartina shese maliza komori pia dizomba areza kampani zibula azaliwe ngaru makampani ranzo usiku wa kanti yabo hula bahaho uliyoyo unda enti wandu wajwambe wala pitalindo fanya terembidi ngabo leteli tazila ngabo aeroporo tazila abase ngabo centro tazinu za ho mwenjene maji abasa inweze emploi créer emploi ha recruter wandu shirika kadana izo dizo wandu wakuhambe ko wandu waonesa au plan na programme neze promessi wandu wakuzi présenter wananti e ka wandu wadona roho hamba effectivement wana umjini ulangwa muhazini walengeze famisa hao yomba fathu buyut o wana wa recruiter wazihazi e kamro recruiter wa hazini ya mongo endo halola e ka halola ngurengwe famila edara ki hado alisa wa yafanya hazi sheka ujambia wandukana un jeune un emploi abusha babi pia ngufiro motoko fanya hazi ndio haina jeune ngufiro haungu fumwa haungu tolo hazini haungu fungwa ile bia la désiré et désiré fanya rugo ndibo wa shenzi ya ukamwele mambalidia na bwa wandu wa rahito ngabo wandu wa viole ngabo wandu wa hiba ngabo wandu wa tona to biambiza duniani watu zifanya walo iho wazunguliao wo yingu konziani désiré umfanyone magaribo bo matri ya shonga mwede mamfunge halafu mpulilio ya konziani woi ndo amadoi noi wandu alo mwenziani wamfanyira one kampani alafu désiré yakamfanyane magari mojuha mozungulia moda matazi hawara no fanywe masahiri mwede mamfunge weide mfana nani yode manele jimbo la mzee Tunisi hamba lanakuna fi yawmi minkum karna uparu joka batima nani hizi tobia za khan chikala mwa meeting na kenti ke wedo joka ndeme yale kwati kutona kwa batangamia entamamin weibangi hani kwa bilete we jokira ndati yendo chi woi yake karambu woi weide amba fahadina femdo hufa kairiwe ya hafaende za hembe bonirano kana mu oda ina ndo amada wan juzisi wono bunjili ohunu ola jimo wa hemabuhu aka urongo hani kwa mikuro ya rongowe harumanti ambaga njenda ruma emergency yade irongo wa mdumnukana imvana imjufumu odaba wamnika mikuro aka urongo ahunu Faransa gamona wandu watu mabecha gamona wandu watu na rongo emdu amado yi eban we kanga abo yimru wa party ewe kanga itoka hamba genge mada watu mu eyabo ngujo vayachi vaye wasatho yenda range ukana mtineleze ba mimezi mtineleze wandu ngazali basinga mwambie bo msaidie emba meeting ya hanyuile ngondu waja mtujele wandu wadona akili wabwa hibila ikajabidi waje mara mjoka tena mwede madunge lebeala son excellence ba uombe senge na babizandu ya ziwo na miswiri ya tuzibali ya mwereye nizo usojo vayandu wandu mmona ngena ustarabu wadi ngena ustarabu wa lugha ambassadeur Mohamed Ali Dia umwenge na diplomasi bo haukaranzo mhayaka kudaporo ishafanya fopa ya kidiplomasi na uchwi na ulaba na ujinga shalelo mwede harwa meeting nkumhunda wandu amada wala kamtina roza kuambia Mamadi Saidi ngondo adofa Mamadi Ismaila ngondo avurele le tibakola hodo do fasir Qur'an ewe dawana Qur'ani da siada ba taadab kam dungo anzu yasome Qur'ani mdu tawaza oso Mwenyezi Mungu harili ya Mwenyezi Mungu ewe bomsaidi yengojo urenge ematwi ya hujili yabo pia udoambia ukano ezentizendele ausoni yonga nto maminji na mone Morisi karja jomba le shambane ngenga mshenkezo Morisi ekutona liswali bano atetare hikamtujua au banu mnwe makopa ya hediva mlewe aliswali harumia 2 ans et 3 mois uono mongozi ngo mamili basi edangali johari taki de lechila hanyulo mdoda nyulo abasa sambi kili au pia wabiri yabo mamili basi tosha haruma mnyanzo arengeze engato fanya mahamitano ajwamba basi kabati mdoshida menyenti yona mtu irenga wenga yabo mahakumera nzili to usumbushia bwa azali kutina tanofanya abange haina raisi ulona programu ke hajote ngoni hamba ukana wati candidat mnyumeni on est bien d'accord wati candidat mnyumeni tifanya liko linga nto ambe izwafanya ngo atu voti bwa azali ufanya liko linga ufanya centro za menje ngapi
ufanya lapitalinga, ufanya aeroporonga, ufanya autorutunga, ukreye mashirika manga, urenge wano haziwanga, izo mndu wako ujahamba boma twi ya shonga. Emergence 2030. Bas. Walo uruba le simsi mune nyakawe. Walo uruba bas 2001 emergence. Ngawhama indinitsa inu na ipartage juice. O andwa emergence ngawhama na namwishiwa no mmemwone. Si wanzo bangaramba osha izo wana ukarana ukakaramba eza kweli. Ngawhama da wan. O andwa dungo warejeza emergence. Emergence yo ikefanywa haumenya swala. Emergence ikefanywa haumenya juma. Emergence ikefanywa hautolo pashia ina twararu. Emergence ikefanywa ni wedi. Emergence ikefanywa ni walevi. Emergence ikefanywa ni wafiraji. Emergence yoyo ufanywa hautsanganya owasoma, yatsanganye ziakili, yatsanganye ze specialite, yatsanganye ezenguzo zontipia. Wakati ila ya wanike eze moyen. Eke waisa wanikwa ze moyen. Yodo wakati boko ngolindo wafanyi mabadili hiyo. Shakuna utojwa botasi utodo pashia. Uniko wanaho mizinga watodo fuma wandu. Kutina hatambaruko ya ukana wandu wanao tilikoli. Basi wandu wa emergence wabeshele yao kwa hamada yidu wabi. Idera mna wa emergence wali wa. La wishe wa kumori. Zaiba nwe hama wa serisi wanava bile. Inda ila bile ya. Namjomkwe zetiriko. Inde namna wandwa emergence. Inde namna wandwa emergence. Namjomba zetiriko bo. Kamtira ba zetiriko. Namjomkwe bo. Namjomkwe babza tiriko mwede madova yabo. Ekeshinde simtogeza onibasi mtoka wiya magari li homa na batopare. Inde namna wandwa emergence. Emergence comme tout droit chassis. Basi atamdo droit bon comme tout wedele. Ikoni yo la pitalité. Mbashile giyo aéroport ya saya. Bunu autoroute zambali mufti. Yo de namna emergence je ka ujura le 30 le 1er janvier 2030. Misami ule gala wa isaijuha. Si atanga butsainu tena yambao Hilton ga butsainu yambao bana mdende emergence ila yiwe za shoga emergence ila yiwe za shoga emergence yoti ulevi yoti unwambinyo yoti umenya swala emergence iyo mdu réunir ma spécialiste wanuma ingénieur wanuma médecin wanuma mama philosophe wan pia ezemba kwa izo pia mbu watanganya mfanye atelier eba nyo mwede matwaliye mfanye etude na mwede mafanye etude nje mndele zonti pia histoire inunga nzo fonkada de jo shindali fanye parentano wenzima ke jo la mala kada wenda kada wenzima ke jo la kada wenda kada inunga nzo indiniza centre médical ijo ka hunu na hunu nganzo wa médecin kada nganzo rikena pharmacie kada e ujo jabo hakoza matalani ribu eje desidi eda imemba pharmacie lu yabo beso mndodo ujo ka bongo jo ridi ya fumbune kwa nganzo jo pharmacie ujo koza ujo jare mani buhuo komori kabati pharmacie kabati médecin kabati l'hôpital kabati nzia kabati maji kabati mwenje kabati gebanu kweli ngabo matwi yaona mndudo raisi ebane projet wayandisa honnêtement ezepare pia zipasuru anga bilibita o maji komori ngabo jo subitana bezo wezo never entipi angeze pano solaires zijaziwa pia harumwenti ngabo jo subitana mbie never Tazinu ezele teli tazinu
o wajoka zembili za mbajini o wajoka zembili za mwali wajoka nzuani zo l'hôtel tsasi ngaba l'hôtel tsaida yo paro l'hôtel kadha ngabo tsai nkuyu wa homa la kadha paro kadha ngabo tsaida yo homa la kadha eze banki za kweli ndo tukaanza kufanya eze exchange hivi ebani kamtupa sheba mfema shishi kamtuona bato joja tuijeli mwambie ne ka emergence kabati utuamba ma ingénierie wajoka kufanya eze pare abon wajoja ngo forme abari ni hopi kabati mwenje pare tsaida na boya ipembeni alafu kweli mtoja mkubali kweli na mkera dibanyi wantu ambanga mdezi wao she katiri kweli yatugeza madunga zali ngena mjomko yinu kena ukiri mbu amba hasomo ngono kana izentipi ya kes développer on va changer au Angleterre développer quoi développer et gars au président bolungo ulele sama hashifu mamine mamita changer ça va pas endazao Tony Blair basile odobi chao David Cameron endazao ndobi haina mndungwe na muda lazima urumu eruguturuka na mndo bakia bo mahaminji eruguturuka ubala projet hu apio wangu ngofanya control ewewe spori ngaona projet ya terenga ewewe zela pita do ministre de la santé directeur ina mjomne les techniques ine projet mlonio enganjomni kwa fond hindi halafu u distribuer haina ebije yahe ejoka uwezeze la pita litsainu ejoka uwezeze ndia tsainu ejoka uwezeze maji ya rumwe tsainu ya homo nje tsainu ministre kata haina mro alikwe bije yahe yaoneze projet o andro hazingo ali waweze projet halafu wakati ina uenda utunda leo president hakana ubini ba akawone chantier ya hotel kadha leo president kamala kadha akawona eshesima baba tsimbi wa pari yani hamaji mjikadha leo president ngemala kadha akawona ba ngabafanya wala pitali kadha leo president ngemala kadha baba bulu shirika kadha yode namna wafanya wazaru mule mengu boma twi ya shonga shangu endo warenge wo yende ya himila mabunjilio mndo amado ino mwana mabunjilio mtomba netrawe namtata sasa telefoni ya mndo amado iyo na telefoni kana wirenga ile za mndo amado yi ngamona wandu waliona azali halafu ema twi na mwambie ema twi ya ma journalist wandrabo wadwenda wahimilia na uanika telefoni rongo mimi kamtwala kanyima daba journalist yodo bali ya telefoni dayo na mjufumo na daba rongo anyima imbesili nyinyi mwaba msomo ganyima journalist ndo da muhimilia watufumo na madaba rongo banetsi ngwa ma problem danyi watatani wafia Tanzania pi yakweke mparisa telefoni na mwene mndu mwenzake ili ebanu ujo propose fikira hindi ebanu nsi atu ijo voli eje ebanu ngonoje basi ezanogoza he meeting ya lelo mtuje eko wandu wakamtuje lelo wala wandu walona akidi wandu zenyu wengo zilo arumwe madaha ekati wandu wa foto hoa wazaya wakauhamsi wa watendezezi twaza remaru matidawe basi watomba on est désespéré on continue ta projet wala kwa tikantari la we wanjie na mjema beje mafanya rambeje rafanya yaode makauli ya mafujari yao makauli ndapi mndu mwenzake ni kurongo wanaweza tiza da usori pia izanti wakaya wandu wa homo so afia rumwezezi bayole da vurele bangia ndo bari de ari ndo mana wa tijindi ni mbama chauhaju imani mbama chauhaju bo ezayan kuna utoba wa umsaidi da wana belu bayan tira la mkono ha mbama chauhaju ya hanyo da la mdungo urema na ja wala foke msam no mdungo urabishia na no fanyane omwe ya more mwe yanyo abange group ya sali o watate mdugo na mwepo zigele mkakamyele wateza hamba na mwabega mazao magauni ya bile bagari tumwere yani numlale banu mdugo mtele mdore me akotwa ndo mudili ano wananyu kwa tusoma wananyu watola mhazino wananyu wa viole wananyu wafu wananyu warede hawa mezi wananyu warede hama recipieno wananyu warede hama pete yondo kukanga bo group ya wandu wahibase mali ngoniso basi nafikiri kana mtuka unja hamu banu ofa banu basi azalingo toka ulele side na lele semda hoenda shamimi ngamiyele wakana waqalila ma yu'minuna washashi wa ku amini كم من فئة قليلة وقد جي وشاشي غلبت فئة كثيرة وشندا وينشي بإذن الله سبب يميزمكم وقالوا لو كنا نسمع وواجو قولها والله كي واتوجي توا وانdu mewaza lile koti wajua kaza likatina ngoza hekati uzina daina habari na ufanya makri za urahitwa mwana hetola hende hatamba ze parti yahe airanganya bana ulona kidi wala wamezi urenge shamba urenge utale urenge ntsahi urenge tohele uvuriza eze indi wazotoja zihujisi ya zingisi sha emisa meuli wokole akaujana yola wala mara mgomri hamde dezila lelo hede hamde mepi
shaihane baba wala ya komunika tola hende amde mesil moroni wala kiki tola hende za fumboni wa uko na utawa machui na malaba warente mna mwana hao doktori wazihir salim hame yo amo ekende yo ngujori no aika banandari no ngujori no kodabidi Dr. Fatima hata wahamlaani Mwenyezi Mungu namhifadhia mbarikishe wa yajua kawala tondwa mada ubo Dr. Fatima o doctor ufanya plus de 7 ans wazihiri wangu utende udungu wangu wenza shonga abwa ibu aparti bagar jo udunga ustarabu wa hono msomo wa hone shoro mbamu gotojo kana lidungu utwa bibu shati de chauffeur mjinga utina ya juwao dadudunga ndobi ewe dobi moroni we yadungo tole gari aba torege wenge yungu tora wa ukaraza la hibi 40 million arigo jo jamfitini badano do farwat mnike gari yabo uditemba ndumari yabo ido zungu za ido mbala jele veke do mzungu sabasi no fumbuni so da hende hato wa harimia wole akomati yabo da ina jaza to jala yati ndo za jaza ti hali yabo ba yabana zali ko biranda ngele tui la phase huile ile tui la dobi mustadra e o mustadra ni kwa tu parenda shioni wadenda misio katoliki kwa tu parenda shioni eba no wakwengo parenda shioni eze ya hoa aina pala shioni mda parenda shioni bani yaho eze ya hoa wandu some maulida au banu wo besengo to maulida ubanza au mulidi ndiwo wajojo beshelea eda baneda rege gona haba hata na mlala kasa kofia mkarafu kudona hadu mido juko soviatiri ya mado ila kasa chata mustadra litsuwa go juko soviatiri ya mado bahimdo kofikiri bale rohunge la wao do toto we harufu ya mado ezila tobia irenge o mdudo na kidu jamba no to ifatisha ko ndo do na bona rengeza mdutu jo so meke hanikweshi yo hamba nikemze bale bano amina ele dito ntu na ndo ndabaleze miwani ezemiwani question intini no c'est bon shango to jonda ji ezemasi bahe firauna bahe aina usiku tuanza fasiri aya enamna yanza guteze no Qur'an Mwenyezi Mungu akaurongoa basa baada tanzim al-Qur'an hamba inna al-Qur'ana salamun dha'iy naba'u man qablahu wa khabaru ma ba'dahu wa hakama ma baynana wal fasl laysa bil hazar man tarakahu min jabbarin qassamahu Allah ومن ابتغى الغدى لغيره أضله الله من علم علمه صبر ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن تبعه فاز ونجح basi kinga dawena wandu wonokangwa khadifio miadi wairenga mndua zie ke wahara mndua trao onge tikawjabani be avertissement kama de mnvinyo bo Muhammad Ismaila ne lebange dawena msaidie ne group ya han na mrete Qur'ani mrenge machui yao muyambie zi habari ngwajo mdungani shakarna mbani nafasi halafu funda Abdul Hakimu dawena mufti na Alihaj Mwenyezi Mungu mmononi ya ukanganyida nyina wandu warau hitwa wedi walevi na twabiyandi shina majana maidi mabuni yanga masaidi au wabakia funda Dr. Abdul Hakim wewe kutina mahakama na mitani yajuka kujawa hiyo wana liswali uone waliswali hindobo Dr. Abdul Hakim kutoka liswali ya rumu mahamidi aina mrurongo yetu amba ukana mongoza liswali kushiyo hao abunge Karavi eka huishiondo waungu anzo wambe mafiti wambie waziye utike yabo uloishie Qur'ani yotezwa sheri Muhammad Ismaila nguju ya dohumbe Qur'ani eda ine Qur'ani honda hunada eda ine Qur'ani honda hunada hu eban kujawana izo wajawarenda omjini hanyu bo Dr. Abdul Hakim awurida zeba hariwa Dr. bano emana ruste hiyo ndabo wasoma yabidi uriauni yode mana ruste hiyo shakarna ujwa hujari urenti wende wahimilia ya zali ya duanga mizenti abonge yabo haina mdune ya fikiri
ekeze rongoza kahamba lelo mtuje ekezila ngozenza mradi ekaya latima jaya na mafiti ikawulazimu mwambe ukana ashe naritawe bazinti lizora kauzilinda ekemwede mno vinyo mhibize mali na mseze adabu zahana usikwalelo ti ono mjiwa ikoni wande wakazwa mwaba mabafuta mtujo wanda wakawia kaza watuka wayaranti eke wafu wajozingizi wayo ebanu kamtujo famia azali kamtujo grupu ya hoandu wao ngabo mdudu wa Ahmada Hilali miswiri akavumbwe famia azali ebanu yeke na wawekeza mnyawe hamba hatul fulusu li alayku namlibeze mali mwazihiba na mlejezeze mali zatu dola aila watu ya wanaswaba inufami nyibungufu na wizi amumtinane mnajembo wo mwishiye babanu wao wana souveniri mwishiye SRC shinu shama shaurahitwa wa Komori yode namna Ahmada Hilali yakahamba ukana wanu wezi warangamiza na mushi wenda akaudubaru mweshuli ya wanenge Komori hukashuja hajofanya jebwana we ya dube hanwele bunjoli la nabe na mzie mwede sanyu banyi na rabo nyi wale vinyi wanu wenza shonga mrihitwa hajofanya jewe ye namna enda kaumenye shuli ya miswiri na mushi mbabu wanadamu wa inu famimbi inu partimbi ya weti abonge nantimizeza hoa ikoni jabali wa ulili we mwananyao Hamadagazo wadoro mpira daona wabiri andi 2018 atajuzi wawala la pia waza banu kuna kaujwa uja wabuamba kije karana kaufanya bunjili yote na banu bazali ngari ngwao si wa ikoni rambaritira reyo eza jirinde Amadagazo ulo wakabati mahakama ikoni kwa tina maji kwa tina mwenje wana watola muhazini jau gabo kama tulifanya babo kweli sobe habanyize bainge mbaiza mabil deseriza menye haza mabombo yabo zijejezi do mbapara banu bainge haja hata utoru tu bainge ha betone ikoni yoke iraka bweneza ukazali rais mwema mielewa kamjalewa bainge ikoni utwa haina bahindu ya duniani yote ile jukoni saka azali rais mwema uwo wadilifu iyo vision do wana ntikamidi aina mtofanyilwa basa yote ukabanga mstahilwa iyonga mwanzo mhulwa mvotiwa atamjemu uliliwa tena wakajo kana nyinyi ikawa mwanzo mlemba hindu akwimana mwajuha basa rabo mwanzo mlemba hindu mwanzo mbweze kijimdo ni kweli yali mwedemo pele peka bahi wajuha imaginesi ngamu imagineo mimi tina mtu ambao unajua ni bali ambe mwana tu wakati na kakoma rege tunanzani ndo mama abijo kiregarde ule ambe kuna ujo umona nedo Hassan Hamadi ambe kuna ujo umona yendo Haidarifi ambe kuna ujo umona yendo Hashirafi mtomi nekawa ya tukana hajarami ya kubalia ambe guliona shawara ja Faransa haina rwezi kufanyishi mido ujo umela ni mhetsi na bengorongo kuturongo auka hunu nduguru miyomsoma ha chaka tunda ya puwa notabilite jambe na msindi hema wallahi usiku na jamaa mzee wangu mtukufu Abdum Shami jomba Mwenyezi Mungu atoe mhifadhi amnike umuri mli abaka hitima montroi usiku mwana nyasi fundi sule mbaya ya fariki bahimile na towe mawanyu dobala ani banyaba ntoni hone so wazee wanu baba wanu jauja mala ujoka aja utamba no qulu inna li'izzata lillahi yasebe alamzi wangu baduruna wa pia zwaka yao amjo wastehi bandu baba hangu wandu ajomba hangu shantina ujani kentini kauda tuka utegezana bwa mifunda umitifundi eke diplome nanikiwa ni Sheikh al-Azhar baada natimize misoma hangu yoke jatosha ya ukanemba binarosha tedeti hundu basi wa baba wado Marseille no wado Faransa wado atuko tanjena bekono ni jirede botu wado oidomana na ntito maita ntiparo joto tibalwani mjomba hangu jango made usufi ende hano ne semwenza shonga wa shalugumi wallahi tama mjoli wakati miti ende si unaweza roho yakauna miazo yao tabamina awalu razo madoni ntivumbwe jihadi ntivumbwe rogo zabaki ntivumbwe riba ntivumbwe ewa naberia tenesa miyem rumshe mais tu sais pas que si tu travailles dans une mosquée quoi que ce soit là tu vas travailler comme fonctionnaire donc tu dois respecter ah bon engende
alafu mje mwishio na mumzalila tije na mjomba yare itaja mais vous savez parce que si vous voulez ende kutawana sujet au lieu ya kujiconcentre ya benga boro hozila wao yode ndo gonziro ku duniani eska ujabanu jeni mwambie ni ukana boa iko na mwede mwakaze e banderoli arumele jiva la mwene se ukaza di kapati mdu duniani mwema mazali wallahi bila kemto ujipashe boa ikoni mahamfukare azali yado ya bona 2018 ya mudi ya Madagascar 2016 atale lokati na yamfanyia nshama udu des voti abo mtore do hamado yi we koni abo mtore do hamado yi yo dishinta bishao shida hatwe ngasi hamado yi we koni ukabwa modo mareke drapo mkazina mna inu basi mwana soka na nyuanza azali jo yi e difference yanyu no yind ngani dani azali depuis 2016 depuis 2099 futo mi gagné ma directeur na ma gagné dani na e kamtina pare kamtina maji kamtina mwenje kamtina msomo wana nyotolo mwazini ka isijini hata mfuasi no zitina kafu alafu wabaki quelques jours nezo votika mtu tunomba ndini alafu mtu yenyo tipia mwambie kama timu duniani kati ya zadi wallahi vous me fait honte pitié wa rabbul kaaba engenyo wantu mjiste hiyo mstahila wallahi kama ya tukayafanywa emshentine mna haramu yarenda dobi yarenda hamada gazo zidano na ilarifu na wala wallahi rijomju ekaza likarna umwaya hafa fati huwa unobi shari jojuwe zembuzi nezembwa zaka ujaikoni tesifanya ferazil ikoni Bathuma Abdul Salam Bathuma Bomeri Lamari Lua Sunde Maisara Madi Mwanchi Felix Nyonti pia hadi peshezi nyonti pia ngani hapo ngani amado atawibe seto atojoni kwa rongo wena nikaba banenga mduko sombona nibo engaba mduko sombona nibo ya tukana banunga mina ngasina wandu o marengo ni ndazangu weka juso matamba inu yanzi wajombangu wao kwa batenda shweni ga jamba somo bahindu shabona cha Faransa izaba ni ntiko ngamba mtwena na direches dobo mchuru yako ulona ndo soma mama danyo ikoni alafu leo mtu mmoja maregeze bafuta mtora tima jobizo makokwanwa ke wafu shaka mwana maregeze bafuta mkazo ikoni toti ikoni ngagacho kwa vote ya Azadi te la ville d'ikoni derrière Azadi non tichao ndo zidudu sawa na muhimu mmone baba ni ndo makana bana wanu eje uchao owandu abangu andu adedi ya Madagascar pia owandu abangu andu adedi ya Madagascar pia wende azalenda wa hudu mama amba irutona mani amamba irutona mani owandu abangu andu adedi ya Madagascar na mwene tobi ya madaini ndizo rajwale orazisungushia siwa ikoni na mmone na muhimu mmone directeur de campagne wa indire kamona kamtona fira madaini usikura kazi za Madagascar ziusiwo saino wali wakaza zinu leo hariko ni wa votio azalia saino larga mona bo komor tena bo mido jotende na mvoti mimi omji wa ikoni pia ngari votia Sumania Allah ingamdifanya honte kamdole sohaya kamdene sohaya franchement ezo gomzone sao ndo zinudu sao ni makandida mabanga medao mfanya erori ya mado nanda abo matume ya kandida mzima kanga jina rali kome garona ozetiri kone mabisi neze voyage msifanya ao kanga jina rali kome na mrumieze rali nsano haina kandida maudu mjem juhe mmanile ya teke ni mdadani kuwa 2% kayendi ya juko mnikan kazirewa ebanunga mdogo azali ya sababu nukwende wakumara ngamanzo mkenro abo walona mali wa nshio na hii abo wajibu wao ngabo walona wana wa nshio na hii ngabo walona majumba wa nshio na hii kamtsaha mnyezi Mungu ya karadinanyi majohi sandro azali akabo anu mama hamfukare kajakana rukatupashia na umenya swala ulio ya ujukonsantre ya regeze mali yaangalie haina bavu yafanye l'hôpital yafanye terrain yafanye l'hôteli ya créer des emplois fanye babiza mashirika eze mali pia zifoto wa Komori getungwe Dar es Salaam na Senegali Egypte na Ethiopia parce que ntinge ruma oni manaba
banyika manza mwabilele kalima dinu shawe mndu aremea mdukoti ulo incapable ya hunikama jiunwe ya hunikama jiu yele we mndu aremea mdukoti hamdu wakonke incapable ya uhuranti ha amani shangu topandwa joa urahitwa we mndu aremea mdukoti hamdu waika yao hautuongezanga wikitani we mndu aremea mdukoti omsomo wandu kwa tu soma wana zuene zeli kwa lizimenye haze piga sifu chapi ya mafundi kwa tuli wakati na hajaliso womdo remia mduko tutushinde kenga umali joni kala pitali e abongo jo upassion da mreme ko tu vai bile abonga bongo ilo ça va pas yabona likubaliane e anunda yo au yanutsindayo na mwanzi hele jawabu yabo emruwa ko hajuha hende nguremeyo rais wa Mungu sutene baki yapo azalina baki na abo kutina la pitali ya joka awe ya ndio abasan tudo na Dar es Salaam banga wala pit abasan tudo ngamsome yo bana aina mdu joreme ya mdukoti mdu bokuka jashinda ya hunika msomo ya hunika unono ya hunika amani basi wallahi bilahi ilo daba wo mnafiki wo mdu mzulifu haibo fa bana problème wa de malapizo e kami minga mantoni enshi nikena maji nikena mwenje amada unu ya ndo asia lezinga abwene zifinkudi ne lesimsimu liwono mwenje unu pi ezi ampulu zinu pi ashi na majana maili wambao hanzensi ya hao watu hambange watu kamba mwenje amada unu mzazangu ngone wabi ala lao ya tujolo ni mabu hemba maele. Écoutez les gars, réveillez-vous. Wana mndu ono hindi ngosaidiyo mndu ya utakizani ngosaidiyo mndu wenda wasoma haja utina haja nawe ngosaidiyo mndu yaje yahuliliyo wanayuhu ngosaidiyo mndu wako kenga umade kuna kaunda bantu bauziriwa ngosaidiyo mndu wako eke unji ya hwende huti ngojuka udonu kafi hona bushe wakako hatimaji embaba jilo bala ngojo onone utujo hufa engo tambu ngo pishiyo izo tonti pia mziona woti na mimi ndanyumlo komoto ngosaidiyo mndu wakatirili lao ya zinao halafungu baki hapo halafu lelo e diskuru ya hao haruma meeting ya kamili kabati mli ya maroza mradi ele da bala bari fundi wa filosofi ele gusorongo wa mamshana wa pasuha ele kwanza ya fasiri aza Qur'an enda hensi udo fasirize romane ze livros za porno ne filosofia baba tigure wanazona watu fumu Muhammad Ismail unetiro za Qur'an ba yinu roho yongi yo haruma na yinu Mwenyezi Mungu ya itia bahobo maja kono nazo usiku wazalo ikeka bati meze kati na bomsaidie udamba wa ma president walo balupi zoti za endele au soli je les etiez ma president wa rumu mahaminji swafi na bodo kadi swali yafanya 2 ans basi hata Erdogan yakati ezirugo yazifanya de mana ba continue bano Erdogan wale mana evolue ndabo yafanya wando abatimizi ele chili nulandisa hindi haruma mamfukare na pitalinzi meze bije pia lonizo mwanzo rimeti alori menyela seswana mwanzo rimeti yarenge juba yaho wando afanya dado imenya mwanzo rimrenti wananyaswa lulu wa hifadha henda ezina karsina maji karsina mwenje karsina msomo karsina unono kabati amani boti juu ngabonzaya kabati hazi hamba enjone na mploa basa enjone kutolo hafwa wafiro wa nobfumu ngeya boda banda libili joka utwali pashe gari la megale de labe azalina baki yilo da banda libilo haina kutunga bantu amadi zo yabona mkera wanda ukana baraka babwe mruo ngehama dembabuza zindu zinu na zipartage banu na mkera dibayo yodo ufoma hahe shemruo na kera dibayo ngehama dainu banu katina roke kasinde namna hii do utorejeza basi wati na misido wambo inde bizora umbi wazo bomse ezenti pia inde zihazi wandu wana uzofanywa pia wandu wana mkana kufanya haziza za kweli inde namna mbili emergence namjumk namazobile namjumk basi namjumk so ele deixa for he ele nisu avai bile ba ya sabo baba sabo mafundi funda Abubakari funda Ali Haji Dr. Abdul Hakim wale makenti yabo
Muhammad Ismaila ya jihadu fasile Qur'ani namna yanza waja zalika batomba ittaqillaha afa bidini llahi tastazi'un la tantadhiru kabati excusez-moi. Halafu kama sina tomba projet ya uka d'ici tel année ngarjo kana jao d'ici wanenge mabaka jato kubali gejuzi na rutoba ki wanu mahamiji baide ke utengeza wandu wa homo safi wa bakaru mwezi mahamiji valaba to chui la shonga benge mtswadi samba biza project iti walangwa hula imbajini kwa hauja umwalinga ba bulwa omba indukada ada ubini kwa wafanywa terrain kada ada ubini kwa wafanywa hotel kada ada ubini kwa wafanywa autorutu anga wafanywa indini ya udozi ngafanywa centre de formation ngaba usine ya bulwa mala kada enda one Emirates na mjamdu wa shem na indini enda one Turkey na mjamdu fanya ndini mwali enda one Russia na mjamdu fanya ndini nzuwan enda one wala na mjamdu fanya ndini bajini enda one wala aina watu wafanya mnandongo mtiti yede na mnamuru mwati bo matri ni matri ya fataha so rongo wana wa wadata ewa nu majindi kamdashinda mwabia wanduda no munjiri wandu amada wala kamdashinda mwabia marongo sha ezentize na uso ni mduka toro mama hamili basi paka mahamiji wae wasaya wanugu atambi hao borilo wenchi masikini wae les pauvres gele Shaban Tamilazo wallahi gabomri ala komori ya hajamba tonton tu sais je suis passé dans un endroit je vis une queue des femmes je dis mais qu'est-ce qu'ils cherchent ces jeunes filles là on m'a dit c'est des whisky. Attention, les femmes boivent trop comment que les garçons, hein? Tu sais ça? Et paraît-il qu'il y a aussi des lesbiennes. Oui, tu sais, il y a ça, mais il y a des hommes au pire. Kutushinda warengeza ni toamu. Tidini. Kutushinda wahifadho wanansi. Wandupi ya wafianti za wandu ya kutuyo le wakana. Ivaneza mvio ya nafsiku. Au contraire, là, basanga mazum dorenga 80 € haina ujofa bonze. Na bom jorengeze malizo pia komori e kafi ya komori. She ujoba kikomori nganzu ya onekana ngabo la pitali, ngabo dalao. E utojo hadi sala pitali nzima. Ranzi udo ya bobo mwenza shoka hatava sake jati mwe madahu isake jatimu. Wanzu udo rengeje dezili, yanza otere shiwi. Yanza l'hôtel shiwi, yanza la pitali shiwi, yanza au supermarché shiwi. Nazan, ils se sont tipis à bo tui la shonga, bo malaba shonga. La pitali nzima imshindini. Harumama mfukari kamdashina mwa la pitali. Ala fungo no ware CVG desidi yanzo tere zinji. L'hôtel zinji. La pitali zinji. Pharmacie zinji. Marché, supermarché na banki zinji. Banga mnele wa wanu mimi de ujele zonai. Ok? Aina mruto jema gontian et abeshele ya ba emergence 2030 emergence à l'horizon 2030 aina mruto jema gontian ya bange lazimu ya diposer ma question et ma ingénieur wajuko wa hazetere ngwa parce que banu le unga receveu ils ont tiwe kayao kwa na ujo kamoroni basi aboke ngwa misa mihudi nge video bake banki zinji misa mihudi ekengo wachukua kama mwadi nge video wake banki za saa ya mwadi wake l'hôtel za saa ya mwadi et ma supporter ils n'ont droit au pire il faut ma supporter il faut ma médecin il faut ses délégations il faut ma VIP et ma diplomate wachukua udunga zengo zozo tipia wachukua uja komori eze chimna zingizonga terenzima ngejukanza wa komori pia wanchi e kamtona kajuzi wa fumru wa komori daona gana bas ngeusi kwa ouverture ya himachi wabushi wajuka wenji masesheli wajuka wenji Maurice wajuka wenji la Réunion wajuka wenji ewa onti pieke wajaharuma terenda ibijoka urenga wapi l'hôtel ina ibijoka urenga wabushi la pitali ina ibijoka urenga wandu wao amnabiye enamna majipanga ekala pitali nzima ishindi nsi ya kamili haruma mahamfukare mahaminane kwa jashinda timiziwa kusubitono amengo engagé. Vous recevez aussi un indien à Romantia, ça va pas la tête. Mais là, on a toujours Pentia Rochelle. Ça y est, si ça semble, on doit s'y passer d'un somme. Et comme nous regardons, mais à Romantia Zali, on doit tourner à Hanyon Kuyu, Jawoi.
ويازالي يوم مستهيران وصوما وي نا يوم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة يا بغام يلوا يوكا ويدم دي أيلي وازالي وندوان روحو وجواني أزالي دا ينوي نبانا وي كم تلو كم غبرو يلو سبب على فكرة وانغوا وازالي نجوا وين دا وصوما ولونا أخيلي mais qu'est-ce qui me fait être dans son côté olango nzoni comme si na vinyo yanwe yabe azali yomwe bana bakia ewe ulona akili ngotuka udunga mruji wana nyo wasomo kabati ulo hazini ulo mwade nguro hobonze wanzo yasome nguro hobonze wana nyo ulo wafu kabati mahakama wasawa wafungwa bure kabati mahakama wandu hili milioni na miliari nezo pia kabati mahakama wandu watopule wana ulevina kabati maruwe iliyo Wambango tuka urekrite wandu wa rumahazi wamboshe wandu wadungu wosu wa na uwa lisansi. Ebani kamtona kana ema defenseur wa huwahe hezi ya kifujari inu uoma vushe, uoma jamvi kabati mroma jihano hatambu wa hata waza haile hakamrahafu. Kabati mroma enje namna lazimu ya tualie ya firgo ya heikena la gila sina izopia parce que izozo jahamwenje. Gabo bo mala ba shonganga mo madunga ndo madawa le lom kana bojili yo kawla zimre ya ile zwango ya ke convaincre ya elewe ya kana banu kweli shahede ya ba kana banu ndo wa ndozo ntiwa baki mahaminji nano wazime nya baki mahaminji akusona ka baki mahaminji no uranganya zeno gopi rikana tabu ya majina mwenje abasanga sina tabu ya msomo ngasina tabu ya amani kartina tabu litoni yo abasa na sirikana tabu mbili Wandroka bangwador ma technologie 21e siècle en cherchant le 22e siècle huja hure jeza wandu lingoni kartina maji kartina mwenji kartina amani kartina msomo kartina margozo tipi bai nam pashe magari mwende emdu joka nende yare me azali koti hende hafu haruma aksita bo watopare emdu wafu mdu hindi na yaha jwa azalidi nu dhalimu azalidi nu fujari azalidi nu bwizi azalidi nu katili ujuwa hambango do wamreme ekoti umsuteni honde hufu mfanya aksita hufu jawenji wako hufaru mweze kampani na zile yabo katungo chukamba mdu hindi hufu mdu hindi ezingayo zaho ula wende haruma ntongo hindi ntongo njema ntongo ombi unafika ntongo wa kweli na mwambele jawabu basi nyima kandida mwambanga mwedao harumweze voti azali harihitwa hahibi hatrahise komori hauzenti kanga jina ralikume mzirenge mwede mzirumi haruma kampani shaka mjahansi na jojila na zibane kahedo mbohani wanu wabako watuhenda Mnyezi mgungu mwono ninyo mdu harumweze grupu nyima wabaka mtuweda harumweze voti mdu harumweze grupu yabo mtungu hamba majaya na mafiti shamtu ujikonsantre mwabena mnarijo utoe bwana woyi Mnyezi mguna jalie ikangu wadhibu wandu yatende ya adhibu o wanafiki wa hembwana ignorance nge ya jia adhibu wa uri wanonao mguna tende ya adhibu o wanafiki wa hembwana ignorance nge ya jia adhibu wa uri wanonao Mabanga mwedao ezeno wazali ya zifanya pia haina mwenzankili hailo kawe ingwado ya renge ele bela woyi wanuwe mtuwa barungo c'est normal mdu amado eke haono alihaji haono mufuti haono Dr. Abdul Hakim wadungo wazali ngewe mana sujwa dunga hiti woi mtu kana ujua mlaumu woi haukawe ngwanzo ni kwa msi ya vure emizili yade ngwanzo ni kwa kapu kala maja la kojoyanwe ya tete atwa de machu ya majournaliste wadungo enda obaleze mikiro wenda omimilia Oyabiri haya habana mni filme mimi mpaka nga mazwazalia ni mba hindu bahimrati ni leze ba mimi nga miyazali mimi mezi mrati na leze mimi wangu de sers ni babamba yabo wanumdu katina chanao kazi nufidi ya na wa mezi shiwa ende saode le bange ne vinyo na procheti za gaba ya zirondo ba rivugo shia no ba sawe alikuwa kato wa ola wa hahao omanase buyale abo basi utojola bala imanga mstarabikani kwa ikombe cha yaziwa shitwa sukari chanyatsu shanda nyima banyu wandu masoma mdona akili myelo wao ya ukanti yo program intinga ru machantier eze autour utopia kazifanyi wao
ezo hoteli ngezifanywa ngabo hoteli mbajini ngabo hoteli ya mahami ngabo hoteli washini bakonga tuka ureseve wangu watu kwanza odo kartala watu kwanza wazunguli eze la pitale eze ajali zojira mwe mipira watu kwa kama kadha ekaba jiri jao machinzima ya Komori na Ghana fahada ulo hafu ngabo zirewe yo kipumbili basi ya hule ya Afrika watu jama supporteri yao ngamu imagine o kengari nao machida sina bushini wa Komori wanzo wanjie pia wa bushini wanzo wanjie pia hawe sikwa ouverture ya je desili bushini Larinho Seychelles Maurice wa pia wajaru matera nzima ngamu imagine o wan comme tu imagines yabunga mfawo ihopia ezentia imagine levusho wenzi kwa jo hibiwa wenzi kwa jo ulane sotipi fanya terrain yabo ifo eze pharmacie zike karibu eze supermarché zike karibu ile jeshi li forme wangu shati dezembwa ni maburunku yao yende namneke mwanzo ya receive wajeni ndurenge zaranti gasina ze hoteli gasina ze l'hôpitali gasina ze supermarché gasina ze centre commercial gasina ze ndiando na tukubira gasina ze parkingi e magari ya tukubira ezo pia watu zitwalia l'hôpital ngaone malala ngaone mametse ngaone ze radio ngaone ze IRM ngaone ze scanner ngaone ishupi yode namna bakuonati ya ukabana 2030 ezili zuluga zjotimu ezeli kodi tsazilu ze university ngezi wa alhamdulillah ngabo mashirika tanu ya ufanya mbamkate abize bulaje ngabe ya ufanya maji banu ngabo mashirika tanu ya ufanya dziwa ya oso wanaze kushu ngabo ngotazinu yawe tiweze mapesa ngaru leo katswenda bonze pia aina nzoenda ule bani ngondo ahula japo walo bale sitwa aina ulo mbade go bale mapesa aina nzoenda yasome emba ndo ijao komora basade mabinda ribale maito ndo ndo bale ze maiti wajanizo yao hala ni ustad Pablo okay hiyo de namna ndo mauti yo de namna ndo anzo rumeti waregeze shatilo to jwa botaswa be emergency halafu ba ema chuya tuwede yano ambakana bantu kamju wao yauka ezentsize na usoni pi maraisi wa homo saf Magufuli kaja homa ya François Mitterrand kaja fanya ba 20 aliswali kaja fanya ma 10 shabo wakana akili fule lo ajihode ikoni ondamiga tina ikoni pale bangu anzo votiwa bomba kwa na utovoti shangani na haki wako emasahiri mawaiza pia ya waswibu emasahiri mawaiza pia ya waswibu cha ngamjo ujitswa nyono mdo mewaza lile koti anyimjo ukazali namkera dini mpare ni bwana zinafiki yo to tubiano babana mjomba wabana bana baba hangu bana wajomba hangu bana wazaza hangu kila banywana zinafiki kekenga umari kuna uona uo mreme ole koti osajeranga telefoni eda pare faransa mtini aba yani pare panuma mange umari nge bidari ya bezi apashi ala fwenso abinu jona reme koti emde tushira mikabala pitati bane mwana elikoli basi unuko soma nge bidio aba hiziwa banu karsula bahindo ndari tini bahinde ni banu jau ngebana ujuhango do mtuje ode warede bo mtsovu mwana ulwa wa atafumwa banu mwana rengo afungwa bure mwana viole mwana ni kwa mvinyo mwana juhamu wendo byo de matamana mwana ha ulwa wa hafungwa katusoma kabati la pitali kabati bairo ula kabati mwenje kabati alafu twako dare memruko tiabe azalina baki ngabo onze nupare mrehini mdo kana baraka walqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها